o te o alofa atu mo o whaatalofa atu I le alofa I mai e Samoa I whanunga le lei o le nei tai au. Wa whamalo le soifua ma le langi e mama. Tātou tau whai patipatialo na anga lei malona whamaoni. A wā o ia lava malana pula whai to tasi. Malona whina ngalo whai to tasi. Wana tai mai le soifua o Samoa mai le temi muli muli na tātou whailo ai ai. I le tausanga umawai. E o mai le nei tai au lono sifuru malewalu. O le wholaunga ua tau amata o le nei tausanga fau. Lua sifuru malerima. O wala mai le nei tai au. Ua ese fo ilangona o le nei aso fau. Ta pena le pora kalame wala usu mai iai le totele o I tātou le tai au nei. E langona le mawhanawhana I loto I le nei tai au. O ta whapea ne ai. Ana le se noa o le atua. E le to e whailoa I male atunu u le nei tai au. Ana le se noa le alofa muti vale tau muli o oe le atua. Mātou te le penei le nei tai au. Ana le se noa le alofa muti vale o le atua. E le to e maua se avanoa tātou te ofo ta iai ma tātou whailoa iai. Le nei tai au, wai titia upu I mala. Na o le loto e tumu I le whaafitai ma le whaamanu. A wā o ia, nana au mai. O ia na te tausi ma leo ma whaatonu whalau. Ma whaasino ala I le mea tātou te savavali ai. O ia foi. I lona lava teimi na o ia lava. Na te vala awai, ma whaamana vai e tātou ngā ruenga. Wala whai mai sa moe whanunga le nei tai au. Tā lofa, malo le soifua. Manatu o manuia oe malo ainga I le nei tai au po whea lava le vaenga o le kelope. Le fo ua e toi ano mai I le nei tai au ma e alo mai le nei tai au. Tātou te whailoa. Tā lofa lava. Ia, nā mai tā whaunga o le kirisimasi ma le tausinga whau. Malo, whaafitai, o nisi o tou, o le totele, ua toe foi le whaau o wino o ngā ruenga. O le totele foi, o loo iai pēa I lianganga tā whao. Ona o aso malo lo. Io tou. Io e. O le totele, ia. Pēla foi le vaenga o le rangi sa e malanga ia I le vai tau o le kirisimasi ma le tausinga whau. O loo tele tonungo ma loo whaamumuenga, o loo utalo sia, sa maua e oe se kirisimasi tofi malie ma le file mu. I le lofa ma le anga le leo le. Tua wai le aia se isi mea lo fasili. Le aia se isi mea lo fasili o le kirisimasi. Na I lo le whaatastasi ma e pele I ate oe. Le aia lava se isi mea lo fasili. Ia, ma le manatu la. Sa tau lau o lo whaamoe au whailoa I ma whaatasi e mainga I le vai tau o le kirisimasi. A whai vo uto e fo I ngā ruenga. Ia, o le soi fuanga lava le nā. E whai ae pu fo I teimi o tātou tā whaonga. Ae tātou te tua lava I ngā ruenga. Wao I nā o lo tausi ai o tātou ainga e le ngata I le nā vaenga o le kelope o lo o iai. Ae tausi fo I mau ainga o lo au mau matapo I au whaiva mai le atunu pele I Samoa. Whatalofa atua I ate oe. Ia, ta māma tina mātutu o le atunu. Le mea mana iana I ate au le vai tau o le kirisimasi ma le tausanga fau. O le mea o te alu iai. E le aia se no fuanga o te le whetau iai I se ta māma sa tina. Ma tātou whaatalofa. Ma tātou lulu lima. Ma maila o tau whaafitai I le nei porokalame. Ua maua I se avano e maua I se malamanamanga ang ini mata upu. Sa o tau turi te tau, mau tau manana o maua I se malamanamanga. Ia, manatu la.
o le nei tai au, wala fai mai foi o e ta mama tina, i wa tāpena ne lau whanau tālo sia, sau vai vivela i le nei tai au, po le ala wale teimo le aso, le na vai ngo le langi o loe iai, tālo wha lava, ma lolo si fua. O te ala fitu ia mātou i New Zealand nei, sa whai atu lau tala i le porokala me muli i le tausanga ne tenei, e whatoa a mata tātou whaasalalonga. I le astona i mua, kusa le koe kasi le skongai, o ngā olole le skongai, kusa e te ala astona i le asau, au le silo astona e tutua. Ona whatoa toe a mata i le o le tātou au unanga. O le mea masani e le porokala me nei, au malololo, mo kua whailo se malolonga ua e koe saulo foi, e le koe malolo. Ka tātou e malolo foi le krisimasi pe au lia he manuia ma le lofa ma le anga leo le tua. Ai, ua mata le tātou porokala me i le astona i lona sifuru ma le valu. O leo toi pō ma le, nā tau te si le fia, o tau sa vala o mai, vili mai, tātou whetau i no fuanga o te iai, tau tala noa mai. O mo mia le tatau o na vave a mata le porokala me le iti live le neito sanga. Ona, o leo toi pō ma le, o tau mo mia le wha mala mai na o ni mata o pu. Lea e tātou te fe ese iai, wa fe ese iai fina ngalo le atunu. Pero kala mo ia, wa fe kawa iai ko kele. O te lero pia isa, este me no le lo fam talanga. Ai, toi foi mai. O le mafuanga na, o le vave a mata o le tātou por kalame i le asto na ili nei. Ona o tou. O ke o foi a ke o kou. But anyway, all in all, yeah, wale leifu. Lea, tātou vave a mata. A tonu o le a tau lunga le por kalame le tau nei, wa mose malama maanga le mata o pu. O le to tele o tou, na private message mai i a te au i le tau amatanga o le tau sanga le pia me lo vestel wai. O le to tele o tou, vala o mai le telefoni. O le to tele o tou, o wo, tou te iloa le telefoni wo tou vala o mai. Ma, bo pei o kou se posi, fai mo lavar ka fao, e fai le prokola me ua kau ngefu le mea. Lea la, ua mafu ai le vave fai o le tātou prokola me le tau na nei. Ya, alo, pa fitai, a fai o le te matamata mai le porokala me le tau le nei, paula o taro sanga ia oe, tango e shea le tātou porokala me, inisi e te fina ngalo e te tau, le masinga kango shea iei, kango shea i lau fale la langa, i oe, i vaenga le masinga fai i whako lera, kango shea iei le porokala me le tau ni. Tasi le mea, o le ale mawhai o na tupu i le tau le nei, ono o lea wo va ia tu il totele. E sa tau mawhai lava le mato o whainga luenga i nei e tau tau fiafi ma yele control o le mato ngā luenga le masen whai. Al whala vela vea. Ono wo va ia tu i le mata upu walu le lua vai aso o whaanga solo pea. Ua le tau fiofia ai le ngangana. Ma ua le toi iai se mea wa fei le ngangana. Ma ua tele na whaongai nai le ngangana whaongai e le upu whasamoa le ngangana le mafu fau. Ma le ngangana whaatu whanua bai ane alo ngutu ma le tai au, tu rou le tai au. Wa tau mwhai e ala o whainga luenga. Ina ia whai se whainga. E ma whai ai o na tau fiofi i la tau. O lo o whaia le ngā luenga lea, o whai o sao noa ngā tu la fwai i lunga o le porkalame. O lo te tala noa ia i la tau, o lo o whaia la tau comments. O lo tamu whai lava lau whainga luenga ina ia le whao ngāle upu fo le ia iai pia se control. I le atunu o lo o iai, o lo o whaalia pia lea vai. Ma whao ngai nai ngana wha penei. A o lo whai tau wai le to tele. O le melea.
Sila mai i le nei tai au ma e vai ane ua le isi avano e mawhaiona e comments i le nei tai au. Tō whamali e. O le tāpenanga le nā leo whainga luenga. Ina ia tau iai ase tūlanga tau tāo fiofi. I le tunu ule whaunga i no le ngangana. E peila e whapena lo wanganga i le nei tai au. Le whaila le mwhaiona o whatalo whatuai inisi e masani o na mai mobile tātu programe, but o te whatalo whatu po whea la vale la langi. Whether o e mai mo mai i le Facebook po le YouTube po le nei tai au. Talofa, ma lo se fua. Ta ftai la bo tātu whailoi. Pea le tūlanga le nā. Tau na wha manino toi le tātu o tenu. Le tāpenanga le nā le o le a iai. Ia a whaifo i lava ualu alu lava ua. Wa iei se wha matalanga le porokalame nei wa le taunga maali e po wati ngā ilo whilangalu. Ona sai. Olo o taun whai lava i se ngana ma whaingo fie ma tau te tai mani ma ta apu tātou te talatala no ai. I se tūlanga whaingo fie. Ina ia wha whaingo fie ona tātou whi mālamana mai. O te leiloa. Po o a whea. O le a tātou talia o mai le mua ngana whaperatania. Agree to disagree. O oe mau, wa tā malili e. Tā te tāo fi ese. Ai ole a lea velea, mama fuanga e a veai oe mau fili. A vea au mau fili. E ui ina ese lau sila ma lau vaavai. Awa a tā whapena. Wa tā malili e. Ta te tāo fi ese. Ai ole a lea vele ma me e a veai au mau fili. Ma a veai oe o se tangata whaati ngā i a te au. A veai oe o se o so fili. A tā whapena. O le atalena. O tangata mātutua a lātou tōwha. O le atalena. E whaailoa tuai i le lololangi. Ma e sila fiai ma o uloai. Le ai. O tā ua o tangata mātutua. Ua oa oina. Doesn't matter. Get o kalangua ku le fake page. Get o kalangua ku le fake page. Ai a fai o le mena o le ata malili e le tāna. A mata atu na nei tau sengo fōu. Wa tā malili e. Tā te tāo fi ese. Ai o le ale vea lea mamea. E vea e iau mau fili. A vea oe mau fili. Ia nga O le porkalame fo le tāo nei. Ia, wo mone si le fia sa fa e mo tuile. Aso a toa na fi le tāpenanga mo le porkalame le tāo nei. Now, lea o le a savali le lua vai aso. O ava tu au mai a veilunga, tongi ilalo, ta vale le tamatau fuliane i le anga vale, le mata upu le ngase a malo a Samoa malana whainga malo. I le fe ese a inga, o lo o tūla i mai i le vaenga whaabu whai, o lo o tūla i le malo Samoa. O le ata a mata, tau ina ia o toe vali le ata lea ina ia manino i lau mai moa ma lau sila. Na a mata, i le whaasalaunga sa whaia e le wa venei ma tai, o le vaenga whai a le whaas, le sunga lauli. Whailo hai i le mamalu o le tunu uma i lato e langolangoina le vaenga whai a le whaas. Le tūlanga ua whaafua sa ia, wa ke rope sa o ngei upo le whaafua sa ia. We all knew it's coming. It was just a matter of timing when it's going to happen. Na mata le whaasara launga ale sunga lauli e whailo hai
I le atunuu ai maise I lātou e langolangoina le vanga whaofoe le whaas. Wa whaia nei mōlianga. E se fulu e whaasanga I le fionga I le li whaipule. O le a o le au ili ilirina. Mōlianga I e se fulu. Pau ale aka lau keilua. E kau mākele I le mea fo lele o whaamatala tau whai ma tau whaaleanga. Pau na. Minoi I luma. O le whaasara launga le nā. Na matai loa. Ona langa la ngalo le to tele. Ai mase lava I le tunuu. La tau te langoina ma wha me melo ma wha pele pele I le vaianga wha upu whai. E lango iai. Sa palota iai. Ai mase ai le tunuu o lo o lala I Samoa. A o le tunuu o lo I fafo mai o le tunuu. Sa lango e ala I sa ilinga se leni ma le fundraising na taa milo talwai nei le pati atoa. Ia tunu uma o lo lala ma papa o ile tunu. Fasa longa lana na. Na muli ai follow my ye tour. Immediately after. Wa feilo ile tama te ipale mia ma le sunga laut. O le feilo inga lea. Sa ave ai le fautuanga le tama te ipale mia ile fionga ile le minsta. E fe tutu nai. Pele wala ngā tatau o na whaase tua ngalu mailo na tofi o le minsta o le kabineta. Se I wha ngā solo su enga a le malu o le malo. E wha tatau I o na morianga I e se fulu. O whainga ia. O whainga masani ia le malo. So o se tangata whainga luenga a le malo. E a fie I se su enga. E I whainga masani. E wha malolo se ia whai su enga. A uma su enga ai wha maonia ni tua inga wa soli le tula fono. E iai whaasalanga. Sometimes, o isi kaimi, e saule warning. E avea o se lapata inga. Ai fua I le onga. O le soli ngā tula fono. O na tua patatua. O le wha malolo. Ma malolo ai tuai lava. Ma wha mutai le onanga. E le to e foi mai. Mo o manatu. E pea wha benale akta lea e te tau vai etu iai. Ina ua uma le whailo I ngā le tamata I pāla mia ma le fionga I le liminsta. Na ave le fautuanga. E whetu una I pele ua tatau. O na wha se tuanga lo se whaise suenga. Mai le nā whailo inga. Na amata I lava o na sau le tele. A vatu au mai ua talatana. Ua matao na langalanga le tunu. Ua matao na manua na inunga. Whetu se inga matala noanga. Ua lua ngia. Ua lua ngia. Fe upua inga. O te leilo pesia. Na muli mai ai le nā whailo inga. Le manua I loa le whaasara launga tu susia. A le fionga I le minsta. Ma whaasara launga sa whai I lunga o penga ta whailangi. Ina ua manu le tala. Ua wha mawai. A le whata uma le whailo inga ma le tamate pāmia. Sau lo ma le whaasara launga tu susia. Pa whaasara launga I lunga o penga ta whailangi. Mai le fionga le minsta. No. E le I wha mawai. Mai le wha mawai lava. Uma lo le na. Ai so olo ma le sau I tua le whai unga le tamaita I pālamia. Ua na wha malolo. Lana minsta o lana kāpeneta. Ono le mata upulea. Wha o popolo iai. Ma le vaengo le tula fono. O lo o lima taita ina ai lana whaai unga.
e ta tau o na fai, e ia o le palemia. Ke le lauinga kuskusinga e langa la alwar ka kokai miringi kaya o pat na ni yata e vali atu e amata mali el proklame taua ina e tau muli mai ai. Pasal wala na. Ala tamai te palemia. O inala na matai loa no ai atu loa ua sui loa le tala noa le atunu. E leo le atunu watoa. Wa mata loa o na manua fina ngalo o ila tau e wha me melo ma wha pele i le pati. Ma wha me melo ma wha pele i le fionga i le li minister. Proud supporters of Fast Party and loyal supporters o le fionga i le li minister. La ala ngana ma ua lea fea le ngana i le nā taimi. Muli mai ai i le nā la fonga. I le nā whaai unga le fionga le tamai te i paramia. Ua toe tali mai fo. Le fionga le li minister. But this time, ua tali mai loa le pati. O le tali lama le whaasalaunga tususia a le pati. Ua whaatea le fionga le tamai te i paramia. Mai lona tūlanga o le avea mataitai. O le vaianga whaupufai. Male tofi paramia. Whaasalunga le vaianga whaupufai na muri mai ai. Ma whaailoa mai ai. O la tofi nga kusi ke lefo ianga o mai. Le kusi lale ngā. Lea na saini ai. Sui fai pule. I think wapa ue ke alwhingo mela. The number that's important. The important issue here. O le tusi. Wa saini ai le to tele. O sui fai pule. O le vaenga whaupufai. O le whaatua i le tua sa moa o tasi. O le fast. Ma whaailoa mai le tamate i paramia. Ona o ia mea. Wa au tasi elo la tō whina ngalo. E ave ese mai re tūlanga te tai a le pāti. Lua. E leto e vea mas te ngata o le pāti. Tolu. E ave ese fo i maritof pāmia. Umalana. E so mai e iloa ma le wheloa inga le te mai te i pālamia ma le au tustala. O le wheloa inga le nā. Ale tamai te palemia ma le vasengo le autustala le fa sa lawa tudungo le tatou por karame. O le taimi mua le na fato a feilo ia i le palemia ma le autustala after a very long time. Ma sao noa i loa le tamai te palemia e au maila na pitola au o le pitola au fo i lea le malo o wau i o le te tai o le malo. Ma fa manino le matau pulea. Te lea mea sa tala noa i le palemia. A mea taua ia na o apo mai le whaataranga lea. Momua. O lana whaai unga na whai. Ai sea na whai ai. Whea le mea na whaavai ai le whaai unga lea. Le na tali. O lana whaai unga wana wha malolo ela na minsta. E ao na whaila na whaai unga ona o a fianga o le fionga le minsta i morianga. E ui ina. E le I wha maunia. Up till now, Lauli is still an innocent man in the eyes of the law. O lana le nātere tilo. Maora kako fo ngā wha ai, lau fo ngā kirikiro. Tolu, o lau whai unga lea na whaile o viunga le tamate I paramia. O ai na wha tonu ina le whai unga ua e whaia. O le mea manino. E leso o na whaia le paramia se whai unga. O te iloa. Sa fasiringia lava e le palamia, po la lava kaimi. Sa fasiringia le palamia se finangalo o le loia siri. Ai sea, ina ia manino, ma ia mautinoa, o lana whaai unga, wa umona fasili le loia siri, mea ngai ka ua le loia siri, fasili.
because that's her job, the Attorney General. Whenever the Prime Minister is seeking and wanting and summoning a legal opinion, that's the job of the Attorney General. Amail fo tuanga. Lea lana tusi mai yolo tu mate pala. Mia mai fa matala ile asole am. Ile felo inga mala tustala. O lana fa unga. Na pesi lungo le fa vai. Constitution. Ku de ka ofi ke mi ka ko ku ka fi. A tato yai le upu le Constitution. Constitution. O le tula fono sili. Ale atunu. E lolo uma iai fina ngalo ma manatu. Le tau te iloa. Ma sanin tau talail por kala mine nei. O atu na fono uma e whaia le atunu una nei. A fete e nai ma le tula fono sili le wha vai o the Constitution. E ave ese e le wha o ngā ina. Le tula fono lea. Sa pe pese ai le vai ngā wha u whai. Ale fast. Le tula fono. Le tula fono lea. E lima ta inai lato uma ma itato uma. This is the supreme law that supersedes any other law in the land. O le pese nga. Sa pese ai le tamai ta iparamia. Sa pe pese ai sui fai pule uma ma sui tau vā le fast. Pe pese a koi uma makako. E uma angene mea. Wa sue uma ka ngaka. Everybody wanted to have a copy of the Constitution. It never happened before. Ele I kupu mo bole mea. Pawan mea tātou te whaalongo ai I le whaavai. Wangina I la whalafonga al parlemene. But le aima se so tātou. Na mana o e hu se copy, hard copy. Ai talu mai la wala whainga pālota. Everybody is asking and wanting to own a copy of Samoa's Constitution. O le whaavai la lena. Le sa suus wele pese e muri tai I le whaavai. O ina le na mafua I le laino le pese, the rule of law. Tau ina o wha manatu fo ia o iai le vai ania lea. I lau sunga le tamai te iparamia, au tau a fionga ia li minsta, mangi mings kālango lango o iai wa lango, leo wau ko kuri uma. Ma sui fai pule uma o le parlemene, ma soo se tangata sitiseni a Samoa. O le Constitution lava le nā, lena uswele pese the rule of law. O le Constitution lava le nā, malona malo sianga, na tu ai le whainga malo. Le Constitution ma le rule of law lava le nā, na mafu hai o na whatu le whainga malo. Wai nei. Nā lara wingo lau karari kui. O le Constitution lava fo il nā. O le tūla whono siri lava fo il nā. E muri ia o kou le au whaikula whongo. Aua lava nge isi pai se whaikula whongo I le Constitution lea. Aua na te taua mia tonuina oe. O le whatonu, o le whaavae fo I lava lea po le Constitution lava lea. Na te whaia lou whaamasinonga. Ma whaamasinonga I tātou uma. It's the same Constitution that established the First Common. And it's the same Constitution that it's got a guide, and we better follow it. Toi foi le titi le toi la tala le felo inga mo le tamate para mi la tustala. O ina le tali ena fasili. Nanga fa unga na fai. Ai sia o fai ai. O le ale me na fa vai ai le fai. Tolu. Le si me tau ana o maua mai le fa tanonga le tamate para mi le mala tustala. Manua le ka ke. O le fa malo loina
o isi minsta e to'atolu. Le tau silfia, sa fsingil tu matei paramia. Leu whaamalolo koe main sky e kokoro. O lana whaamalama I ua whaamalolo ai ma minsta e to'atolu. A o le whaamalolo ina o minsta e to'atolu. O le upu tā ua na ia whaamanino. Trust and confidence. Wana whaamalolo minsta. Ona wana leto e talitonuina. Mana whaatuatuaina e avea o se minsta o lana kapeneta. Lua. Ua tau tino lava e minsta i e to'atolu. La tau te leto e whaatuatuaina. Le taʻitaʻiga a le fionga I le tamaitaʻi palemia. Whawhianga I roa, e kere ia I le poku mwhai, le whakanuanga one on one. A le tusi lena saini. Sa saini I minsta I e to'atolu. Lava le tusi na e tau I le tamaitaʻi palemia. Ua latou leto e whaatuatuaina. Lana taʻitaʻiga. Okay. A tato iai lai. It's only the right thing to do. O le mea e ta tau na whai. Ia noa ma le toi whaasino ma le toi talero I o sisi. E le toi mawhai. Ona sa whai whaatasi le palemia ma minista ia e to'atolu. I le laulau o le kapedeta ma whai tonu o le malo. Ma whaawau le pūlenga le malo. And yet, wa umaunga declare minsta ia e to'atolu. La tau te le toi whaatuatuaina. Le taʻitaʻiga le tamaitaʻi palemia. So, the right thing to do and the wise thing to do is either Harun Palmia or these three ministers had to go. Ona la o le palemia, o ia o le taʻitaʻi, ae na o le toʻatolu minsta ia, wana whai ai lo le whaiunga, wa lava lea. E le mawhai o na toe tau pule whaatasi le tamaitaʻi palemia, mani minsta o lana kapeneta na ia filifilia, ai la tau te le toe whaatuatuaina lana taʻitaʻiga. I think it's fair. Le ua whaiwhaiunga le pātia whaatea ma le tūlanga taʻitaʻi. Ua I oe iai minsta e totoru. So that's fair. Fair enough. Whamalolo ma le tofi minsta. O mātuno le whaasalaunga na ma le tanuranga la tamaitaʻi palemia ma le tustala. I follow mai lo I tua. Ma le whaasalaunga aloa ia. Mai le na avea mne wa avea ma taʻitaʻi o le pati a o ia foʻi o le taʻitaʻi fono le sunga laudi a le mali atoa. Le o te Schmidt. Saulo ma le whaasalaunga. Wa alo ia le whaatea e seina o le tamaitaʻi palemia mai lona tofinga taʻitaʻi mua tofinga taʻitaʻi lua e le koe vea ma se sui el fast kolu whaamuta e foʻi ma le tofinga palemia. Aua ke vave oso I le tala, e le mawhai e le pāki o ngā vesel tu palemia. O lea lava o te tau vali atu le ata o upu ma la fonga na whai. Ka kia ia pala le sa o se. Tātou te o iai. Saulo ma le whaasalonga le fast. A veso e masui awai o le fast. A veselo tūlanga taʻitaʻi o le fast. E a vese e maluko palemia. Wale ngata la ina sau ma le whaasalonga. E a fia le tamaitaʻi palemia I vaenga ia tolu. A wa fia tuailoa ma le ave seina o minsta e toa lima o le kapeneta. A o le sau whaasalonga leo. Na mua whai le whaatautonga. A fionga I le minsta toa wha. Fau o le kapeneta. We all saw that. Umalona, saulo ma le whaasalonga leo wa ave se le palemia ma minsta e toa lima.
E na o le to 5 minista na saulu fa'asalalauga lea e avese fa'apopo ia mai le palemia. The rest of the cabinet e le o a'afia. Mai i le nā lava fa'asalalauga e le'i toe manu se fa'asalalauga po o se fa'amalamalamaga mai le tamaita'i palemia e le'i toe tali fo'i le palemia. E le'i toe tali fo'i seisi mai le kapineta i le fa'asalalauga lea a le vaega fa'aufai. Ana nafi sau le fa'asapaulu tali na tali mai le palemia lana fa'asalalauga tususia e o'o a'i minista lagolago ua fa'atonuina na ia toe fa'afo'i uma ta'avale a matagaluega sa avea i latou a minista lagolago. We all saw that. Tasi lana scenario. Fa'afo'i uma ka'avale. A o ana po lava. O le mea mulimuli la lea tupu ana po. O ana po lava. Sa uele fa'asalalauga. E le o le tamaita'i palemia. A ua manu se tusi na tusia e le tasi o li'i minista o le kapineta. I le lau pepa po le letterhead a le vaenga fa'aufai ana fast. Sa tusi e le minista o le fionga ia Fawalo Harry Schuster, minista o le matagaluega o le leo. Sa tusi la le fionga le minista. E avea ia masui o i latou ua fia. Minista to lima fatasi mane palemia. O le tusi a le minista lea. E whaailoa i le na saini le tusi na au mai le fionga i le te fono. Ma le vahenga whaufai le fast. O le tusi a le minista fa mai. O lao tau whaai unga sa fai i le whaate e se no i mātou mai le vea masui a wai. I le vahenga whaufai le fast. O se whaai unga se ma soli whaavai. O se whaai unga se ma soli whaavai. O le tusi e whaapetania leo kon whi whaasa mua whaamangingo. O le whaapupuina. O loo whaau pea e o mai le so o na avea i latou uma masui a wai o le vaenga whaupufai. Tusi lana. O le fisota inga muri lana na. Mai le tua le malo o le tusi muri le ala fionga le minsta. I le komiti whaafoe fou a le vaenga whaupufai le fast. I le latou whae unga na whai. Leo whaate a elta mai te palemia mai si minsta to di mai le vea masui a wai. Al vaenga whaupufai al fast. O inala le pawai. O te iloa. O e male fua mai le nei taia. Ma tātou wala i le nei taia. Talu mai lava le aso mua mua le rima tau puse. Yo mai. Se yo mai i le tau nei. O lea wa e nofo male mau fisidi. E o foi i ate au. Wa nofo male kele o fisidi. O le tele o ia fisidi wa e nofo ma oe. Ma e tu fisidi sidi e lava. Ma o fisidi e pia. E o mai le so. E le i maua se tali. E mawhai ai o na tātou malamalama. Le whai unga leina lo fatu nei. Ina ia mawhai o na tātou malamalama. O na tātou malamalama. O na mawhai le lo tātou malamalama ua maua. Isa wha malamalama o se tali o sa tātou fisiri. O na tātou whaia le whai unga tonu. E tusa o mea ua tātou malamalama. Ina ua wha malamalama mo i tātou. Ai whanua noa aloto loto. Wale ngatai na tātou no nofo le malamalama ma saidi o e saidi au po le ale tali o le wha malamalama ino i e fisiri. A ua sa sawai.
mangangana mafelafo inga. Oa I mea e le kakau. Oa I mea e patino lava I le tangata lava ia. Wasu mailunga. Oa I mea e patino le tangata. Personal choices. Issues that are so personal to each and every one of us. Walanga umailunga. A le kele o le mele langa ilunga. Walanga ilunga le fafawina. Nyanga was masaul tiken losit ngeba I mi bo. E ke kida ku le akale pe ya mo. Ai o le mea na fafawa le tangata. So ai ma le fafawina o le tala, so ai ma le fafawina o le mea. Ona muli tai lole ia o le to'atele ma avea ai ma mea ua tali tonu ai. Ma avea lo ma mea moli. Ku lo le maka upu le vevesi ai. Hai fai lo e lesi li mata o lesi. Fafai ngofia la tala. Ona fetau wa ia I lava le fapea. A o le mea e whanono ai. O isi fetau wa inga. O a inga. A inga. Blood. O isi fe ese a inga. Se o tau songa. O isi fe ese inga. Sa fusi le kaiminga feilo ia I le lango inga. O le vainga vai. Ya. Langa mafua mele. O isi mafutanga. Se wa masani lesi. Makua masae le lau fai. La lafo a vatu o maifa amatalanga. Wa fetu ia. Ora kala fale ko pekero wakangi le pusi wakau. Tau. Wala la ona tau mafetine ia mafetena I fapea. Ona ele I malama. And ole ai se inofo ma mafau matoe tilo ma whaalongo le. Ma ta talo I le atua. Ia to a file mu le matau. Lesi fo eme, o tala no mai stoi ina ia tama. Ke lo rikui. Tu o mata upu au fai porkiki. E fai a la ko ma fo la mea la vai la ko. O fa kula ko inga le. O le fala bla mea. E feo lolo le polokiki a kankala il palmenge. E le polokiki a kako uma. E fai la le polokiki makua a koi inga la il palmenge. E vevesi peila a kau kongo le fongo. Ai o lor ke me fai ripu ki kua. Koko e. A le kau e kako. Kwa nothing ar me koe. Kwa fai mo ia. Lea lai o mai le tau ne. O lo ulanga I le nei tau e whaapupu. Wai sa o whaamutalanga I le tau nei. Sa au sila o mai moa malau sila. Aua e te whaamasino. Tātou leto e whaamasino. Ale mafuanga na. Ua o vala o di ai le tasi o tamaitai. Tama whanau o le atunu. Mauna to mai, maha o uinai, mawha uinai, the Tele University, ia tunu nei o New Zealand. O se malo masani. E masani o na fesili iai le porokalame nei. E au mailo na to mai, e tau wha malamala mai sa ta fuai upu. E tau wha malamala mai se mea o tamanatu ta ita, wa nefu tele. Ai masela vai le mata opu. Opu lenga malo, ma le mata upu leo le porokiki. O na ngabaa, maona ta mai. E masani o na fesiri e le porokalame, ma malamala mai. Luna to mai mula na ngabaa e mawhainga i whai kaua vai lenga, mawhainga I valo ia le me kau ngu ia I le maka upu o le porokiki. I to tonu o so se atunu. E masani fo na ofisili le wole a le porokalame. Ine maka upu e fefeu I kongo le malongi New Zealand. A uma le whasoa. Ua e maua so te to'ofi le mu. Ina ua ta malamalama. E o fo I mata upu tupuru tatu wa tunu I Samoa. E masani fo na ofisili ai.
e maua i le malamaanga mo tātou. O le mafuangana, ua wala ua i le malo le whaalongia le nei, i le tau nei, e fio mai, mo le poro kalame i le tau nei, au maisa na fisoswani, au maisa na fisoswani, le anga o le mataupu tau poro kiki, e le ai se kangaka o kākou, na o na tātou loa, ai le ia o ina tātou ina to mai manianga va e mawhau na tātou wau talaila, au tala ina i se tūlanga tātou te malama mai. Mea lana le lo fisida ni le tumai tai fo mai. Dr. Christina lala ai tau sa. E fio mai le porkalame i le tau nei. Ki mai se mori, o whaunga angal upunga. Ki mai se mori, a wai lua mea i o kupu e a kako. Walenga ka inga pōngi sāle mea. A ua, filongia male ngefu. Faile tala lea. Faile tala lea. A mata nei whaasara launga lea. Pisa ni ai lea whaasara launga. Heo mai le so, wa lima se launga kala ese wa. Heo oa ia tato. Yo. Ya, ongisi, ya, o ngafi. Faile mafukanga ki nga ngafi a mako kalkalango ai fo. Fa mai le si vaenga wa mama. O ngafi le. I le whakamea. Ma kia ko wakon makanga mea le si vaenga. Ia mako kalkalango ai a fo i lewa. E o mangir kala. O le mea le leo kup. Yo. O lunga o le pasi. Kukongu o le taxi. Yo. O le McDonald. Yo. O le shopping center. O le makeki. O le whalelaranga. E ok ngi fo le loku kai hako e whai. Ia maalua i lawa leo le tala. Au tai au nei. O te talasia. Ia mai ale polo kalame i le tai au nei. Ua maua se malama anga a le tātua tunu. E whaatatau ina nei mataupu. O lo ua nganga. Ua mafuau na o manatu ta pena matatu wanga i le vaenga lea. Ina ia mawhai. O na maile malama anga lea. Tātou te muli tai ai. Ia o na mawhai ai lea o na whaatonu folau mo i tātou uma. Ile mataupu lava le nei. Leanga ua lungala lo e fina ngalo o le tātou. Tanu. Ya. Ko e whaakumulo malau i pukoko. Ka alola mana kako malolonga le. A foi mai. Ya. Tau ia leo whaatasi malitu mai tei fo mai le tau nei mo le tātou palklame. Good morning and welcome to ET Live. Nanga ingi si o koe masaki ko whapai. A mone mone tui. A lava ngi au lenga se lua pe kodu o saungangu se kau malamala kwa mama ko whanga ulanga lai makamaka ai makwange furitan. Hey, good morning. Welcome to ET Live. We were supposed to start on the 1st of February, but due to demand and been told and instructed by many of you that I need to come back and do the show today so that hopefully I am able to bring some understanding of what has been going on since the last 2 weeks. But apart from that, how are you and your family? You're good? I'm going to go to a break. It's not a commercial break, but I'm going to go to a break. When I come back, then we will start this morning. Yeah? Okay? Sekiri nga. Koe whakumangi lau I pukofe, ia o ngā kako koe a vau ile nei tau e nei a manino le mai mo mai le tātua. We'll be right back. E waka kure break out so kure pese lo Christina waka manga e manga ia le amaka I le fa Yesu ma mai pese lo tu
e tautau fiofi ma tautatai la lo ni tau ni fi ngalo male ale o le tatu ta lo fa lau sunga le tamata i fo mai manuia le tau sanga fo ma lo fo le fo lau i tulanga a mata o le nei tau sanga I think I can see le Michael Jomatai for mai o la mute mai il tai au nei un sai mai o le kau fai akule le vaenga le o le proclame nei ia manino Testing. yeah, there we go. Yeah, ngala. Testing 1, 2, Good 3. morning. Yeah, okay. Talo fa malo le soifua a la leila o fionga le whaatonu le nevaenga le tai au. Ma lo le folau le neta sanga fo. Talo fa tfoi ma le angang whaaloalo. I le mamalu le atunu o lo whaafunga mai mo mai. Ma lo Yeah, lava le tuatai. si kaki ia le mele le fa kal mele ku as if sil ya ya mar ki si mas mar kau song fo ila sunga male ainga. Tui manuia la mea umai si matu motu i le isante nei. Alo. Fa tai. Now, el le un tau le proclame na ngale ua tali ngale tunu ai malo fa tai mo le vano mo ta fa ta se le ni tau lo sunga ile di fo mai. Christina. Ua manino ila silan. Mau te iloa, sa e muli muli fo i le mele o tupu. E o mai i le tae o nei. E ui le tele o tuatuangia i lo wala wina malau ngā ruenga. Ai sa o tau te tā lava ma o tau ana watu i lau sunga le tamata i fo mai wha mole mole. Te i whai ama e kirikiroangi i ai. Ina ia maua i sau mani nonga le mata o pu. Sau le teimi o te tālo sanga ina ia peila o le tae o le nei sofi ni ngalo. Wa ye se mala mala maanga i lau sunga le tamata i fo mai tu se lim tapu. E me, a tingo o le fisiri mo ki fisiri koe Christina. O oe o le tama whanau o le atunu. E ui ilo wala wina o e ngarua i le atunu nei o New Zealand. Au te iloa ele mawhai ia. So sa mo lava. E ilo le mea kupu i le kungu. E li lifa o mai ei ma ave o mai ele whaalongo ma le sila. But to you, o le tama whanau o le atunu. O le ase la ngona na tupu ia o ina ua mawa i manu le matau pulu nei mawangina mawa veo se mea. Tala no ai sa mo umai le rora. Hawafta e tui mana tue tati le ianga i le tawhatanoanga li ni tai au. E tāua lawa ia te au le manino le mamalo le tato atunu. Le tūlanga fu ilia ina ia manino. Le e se whaitu au i tātalanoanga. Whaapea o le nai te au ia ai, o au lo te au ia vai le ai. O le tātalanoanga li ni tai au tui o se tā ua lawa i lo i longa ma se tā a tātalanoanga i le mata au polo tupu sa mo mana whainga malo. E tu sai mai whaangaso longa fu ilia po au la pe whaale malo. O le democratic process. Pe o le paula o le naltu lana ona e wha na i te iwha mai tau mo se tato tunu ele o le tātala noanga. E alu sa o lava i lunga o le democratic process. Ele a nga i au ia ai, pe au ia ai. Yep. Ai, o le tali atu i lau sini tui. O te langona, o le to te le lava le atu nu sa langa langa au lato manatu i le tu langa fo i polu mata apu sa tu la i mai le tato tunu. Ma o lo tu la i mai i le tato tunu. O le to tele fo i peona e sa unua to tele o tele o whamatalanga ma matulanga whapena o whiawhia i solo i lunga ea e al watu ai ma le tala se ma le tala whaatupu ma le tala tau whaleanga. Ai o le tūlanga lava ia te au ia. Sa ia ilo upopolenga, sa ia ila wapopolenga o na lau tūlanga whapia i lunga social media man tūlanga tūla i mai i lunga o Facebook ma me whapena. Ai tui sa ia ila wa ia te au le nganga fo ile o le nganga ma whanawhana. Ona o le tato tunu pe ona e sauno a o le tato tunu e whawai le tua o le tato tunu foi o lo o manino lava ona lona whawai e lo fai mata iala ma mata pasa fo ile le tato fai ngā malo. Ma o le tato fai ngā malo fo i o lo iai fo i au la pe o lo iai lava le wha ngā solonga e te tahona iai pe ai iai ni me tupu pe ila o le o mea lo tupu nei. So sa ia lo po le ngai le taimi mua lava na tū lai mai iai ai pe tai o toi no fomo toi mai na tu ile fa vai mu tu langa fa pena sa ma wai lo ma fana fana e le
taona tatou whaapoleina ai i tātou manu malu le atunu. O lo iai lava ia au lape ma lo iai lava tūlanga e whanga solo ai ia me whapene e atupu i se tātou malo. Christina, e tau manino i lau whaalongo ma lau wholasanga. O le mele no mana o te fisidi mo mua tu te fisidi lea. Pa te tau manino mai lau wholasanga. You trusting the process. And it sounds like e uyang ai kei ke mi mua. But somehow, e iai le mea na tau iai lo mawhau. Na whaanofo file mu ma whaanofo ngō fiei oe. Ona o iai lo teltununga i le mea lea. O le ale vesi, ai a kau lai i le mea lea. E alu lava le ngefu manino. E sao lau whalongo Christina? Sa leila wala sa nanga tui peo tu langa na a tono se pate ta inga tui tau la ta mai wa leo peo le whainga malo po te le tele. O te lo se pate ta inga la ta mai a tui. So se whaala pos patonga lava. E iai lava o na e iai lava ia vainga fo ila le elo na pod. A po ila tau fo se po la whaatonu o le pod. Ila tau te wawa aia ia ngaluenga o lo tupu tonu whaala pos patonga. O le board fo ila le mo tanga te le fenga luenga ila lo e e tu la fono e la te sa vali e mga luenga ia a fa pela o ule CEO a ule ia ina ia sesio lo a pete ua fa te inga tai pe o le mele na tu la mai ua arrest le ia te o lava ia a fai o le saule le tu la fono ma o la pe o le fala potsonga o le mele on fai o le whaamalo lo le tu mau o le sui le o se tasili o te teifono. O te ilo tui o le mea lawa nai ta ona whaia. Ina ia whaamalie le ia au lape ko ima whaanga so longa o le whainga o le whaala potsonga lea. O te ilo foi o le tūlanga whapena le sa whaatino ina ele tato malo ma whaatino ina ele palemia. Pela ona mali la sonwanga o le whaamalo lo o le sunga ia la ole. Ele i whaapena whaamalo lo mai le tofi minista ma ave ese ai malona tofi whaafai pule. Le ai na ona ave ese lava ile mai le kapinita. Se Italia le process o le whaamasinonga. Ona toi reinstate ai lea pe afa pe umale whaangasa longa o le afoi o le whaamasinonga o le tūlanga whapena. Ai pena e tāua. E le tauan tatou politili ona o loo mautu lava tu la fono o loo mautu whamasinonga o loo mautu ali constitution tatou te whaai ei whai matai ala. Yeah, well, I thought fair. Come on, kako va fair loai. I thought fair. You walanga lewa manu. O le fai unga lewa fai. Lewa male pere pa ki. I thought fair na mea. Yeah. So excuse me. Sa leila batui pe o se ole o se tūlanga lai wha anō noi ona ole loto i whale lava i ole vaenga wha apupai o lo tupu ai i ele vaenga lea ai e sa langona i fo ile whanu no fo ile wa e pe ole ia la tau lava i se vai atu fo ile le ia ele la tau tinga ai na sa i sa tau fai le vaenga wha apupai a ole wo toi ai i wha afita o le wha apia pe wo toi wha alianga ina ele tele o la tau tinga sa la tau fai ai i le tolu tau sanga ua tuanai. Ma o peo na e tā ua peo o solia ai le wā ma o whai vai lea ma tūlanga fo i lea ua avea le manatu lava i le sa'u. Ua pe wā whaina i le wā whea loa i tonu lava i o latu loto i whale vaenga whaapupai. Ia le lau wātili ai ona o isi tūlanga ona o isi mea le wa tupu mai. Ia pe o le whainga tālana ai e lawa le tatou nunga tui o le tatou anga nuu o le anga nuu fo i lea e tatou te malu ai e ai fo i lo tatou nunga e pe lawa o masani le atu nuu e le po pesi nuu e pe o tūlanga whapena a tonu lava o lo e anga lele atu ana te le tūla fo i nei tatou i tūlanga whapea i vaenga whapupai mwhapurkiki.
Lau sunga le tomatai fo mai. Now with everything in front of us now, from La'auli's side, mai ai le aso momua sa ia o mai le so. Sa lau le ufa perkangi, le lainga fa perkangi. What do we expect? O le ale, lesi scenario le la so, from La'auli's side. Tui o te talitonu lava uia. E te le se whaafitau li fo i leo le atu la i mele tūlanga lea. E lo manatu lava ia na o au pea ufua ia i mea sa matana tupu mai le lova ia sa taluai. Ia ma mea fo i lo whaanga solo ma tala tuan nafi. E lava lo manatu o le a o le a whaanga solo pea ia fufuanga maasani lava ia le vaenga whaapufai. Ena ia tū mau pea le lato au lango lango i le vaenga whaapufai. Ia matalia ai fo ilale le fonutanga le al palimene le a fai usuia i le vai aspo. O te talitonu foi o le a ono fai ai le fono al palimene o le a sauni atu le vai aspo. O le a fatula ia le vai inga fa fai se mau o se motion foi le o le vote of no confidence ina ia ave ese ia pe remove ia le tofi o le tamaitai palimia o ia ele taimi nei pe o tulanga na le pe le lifa e lo mafau pe a o manatu i mea sa tupu mai le lova ia so a taluai. Okay. A fai o le mele ne la tapena nei le fono i le so lua o le vai aso asau. I think o le upule o te tulia, o tua patatua. Fa perkangi ia laka mai ka mai. O consequences o le lafo le ape a fai a e o le palemene ma faatu ma pasia. O ali tua patatua o le lafo le nei pe ataunu. Tui e tele ia afianga po consequences a e ono tupu mai i le tatou malo pe a fape o le tulanga le e anga ia le vainga fa fai ale fast i le vai aso fo o mua e te lele ava no e toi sui a fafo se ia i lava le whainga malo al tatou atunu. E ono a ngai ia whai pule le to ono le ua o whatia. Mai le vaenga whai fast. E ono a ngai e le whamasinonga la tau te ina ia le whamalo loa i o la tau mai le vaenga whai. E lona tolu e ono a ngai ia whai pule e to ono le na whatia. E toi whai ala tau whai ngā pālo tala iti. I se taimi i lata mai. Ma te le fo ile ava noa e toi sui e le whainga malo ia po le composition o tono o le palimene mana tua le sato te le i sui whai pule fast. Ai la titi sui whai pule le HRPP. Sa majority la le sa u mi le fast petai. Ia leo ave ese leo to ese ia sui whai pule to ono. Ona alwa ile lalo le whainu mera o le vainga whai le fast. A whapene la te iwo e se va ia sui whai pule ia e to ono. A whapete o toi anga i fwede whai lato pālo ta la iti ai toi tu lai mai ai e lato te anga i se lato a vainga whaapu whai fo ilia o umona ona lato whai se lato lava ia vainga whaapu whai. So therefore they become another minority party e au tu sa male HRPP. Ai a whaapela tui te ua ia se talanoanga fo ilia po se a whelua inga fo ilia say, let's say o le vaenga whaupawhai le HRPP, ma se vaenga whaupawhai e mawhai ona whaatuina e fia mea mai lato le na whaati a mai le fast. E mawhai ona whaile lato coalition. Whai ona whaile lato coalition tui. O le mea lai tupu pia whaile le coalition. The majority shifts. The majority shifts now. It's a majority fast, and then goes to the HRPP and a new party that they may register and that they may set up. Pe awa pe te wanga ili whainga pālota. O lona winga tui. O le a vave ona toi sui ele composition o le tato pali mini. Ma sui ele whainga malo. So a lot of consequences that will follow pe apa pe te o te puli me le vai aspo. Ai ale si tua le tupe.
le ngai o inga le malo le wo fai nei, and what next? Ole tūlanga ia te auia i lo uiloa ia i le tūlanga whainga mālo te mine. Awai, e mo i lava i whaafita holi o lo tupu mai tonu le loto i whale lava i o le vaenga whaopai le fast. Ia ma i la tō fo i o lo o le sa whaati a mai le vaenga whaopai pena ia i le ia fia mea o a bea mbale mi. Awai, e mo i lava o le whaati a ese mai ma le vaenga whaopai le fast. E le whaapela e whaale au ngā ina i pi abi ese ai fo i lona tofinga o ia o le pale mia. No, she's still the Prime Minister. Ma e tū mau pia, ia tō fio i la tō lena whaati a mai le vaenga whaopai as cabinet ministers. E le whaapea ale affiliate le vaenga whaopai. Ona le ai leo ni o ni lato tofinga a. Mana tō mai o a foi. E tāua ia tui o le ngai o inga le tate wawa ai el te mine o le ngai o inga le fonga feta lai. O a pe o le tonu lava i o se tatou whaavai. E tāua ia ngā luenga le fonga feta lai i lona whaasala lau ina. Ma lona whaalau i loa ina foi a mea ua whaawa noa ia no fo o whaipule i e to ono wale to affiliate i se vaenga whaapawhai. Se ilunga lava la a whaapea lo la e officially announced le Speaker of the House the seats that have become vacant. Ona o lo le tūlanga na whaapea wa ave sia le tofi o le palemia ma ave sia ia tofi whaafai pule. But at the moment, they are PMA still the Prime Minister, and five other members still remain as ministers and as politicians. Pe o le tūlanga la na le te mine ia te au lawa ia o loo tamu whai le taimi nei ma le whaangasolonga inuma. E ronga na tō loo tamu whai lava le mālo ina ia whaangasolo fufuanga ale mālo i matanga luenga ta itasi ma vaenga whapena ina ia awane ia vele mele o tupu i loto i whale. E ono a fia ai ia ngā luenga ma tūlanga ngā luenga ale whaangasolo ale mālo i lo nātina e ina o le tatou mālo. O le tūlanga fo i o te ilua e ono tupu. O le tamu whai lava o le malo. Ina ia whaatu mawina le whaatu tuanga o tangata pālota ia i lātou. Lātou ti mawhaia ona lātou taita ia i le atunu. Ma lātou ti mawhaia foi ona whaia ia whai unga e tonu mami o tonu e tusai maala o le tūla whonu. O te talitonu foi, pe ona o tā ua, o le e whai lava ia ngā luenga ia. E o te talitonu foi, o le ngā ile wainga whaapu ia sui whai pule ia tō ono. E abela lātou ma tā upo e ngā ile whamusinonga, e tu sai ma le whaati e ino i lātou ma le wainga whaapu pai. Ia pe ona e saunua le pōna pō ma le tusi le sa tu ina atu i le afo i le se teifono le fast. Ia pe o ile manino mai ai, o le sistep lea ale a wainga. Ngale o le a whaatino. O le anga i le whaamasinonga. E sa ili ai le tonu ma le sao. Pe whaamata e lofu ma within the constitution ale vaenga whaupawhai le whaati e ina o i lātou. Ia, o le si vaenga pe ona o tā ua a tui ona tūla i mai. Ia, pe lawa le sa tawa wa ai atu ai le observer le sa le ua matauna ona tala noa ia fia me ia ma tuila ipa foi. Ia o vaenga foi lea political strategies and political maneuvers i le taimi nei ia whaasauni mo le fono le vai aso fo nei te i ua race le motion o le vote of no confidence a lai ia ese tūlanga foi lea e ono mingoi ia le palimia ia mas tausa ili se lango mai le HRPP ina ia awana i tupu le vaenga le o te ilua o le peo o ni moves na o le a ngai ele le malo mo le vai aso fo ia mas taimi o i lumo. Tai ai le mea lea o le whailoa i ngā le tamatai pālamia ma le taitai o le tuanga i le sunga atu i le pa. Wa man le kakarongo i le kungu. E ono iai, e le manino, e ono iai se whainga malo so fatasi. Is this a good thing? Dorothy, can you repeat your question? Ele i mau atu whamanmoli. A whai o le ua manu le tala, wa lana po ele ata, le ailo o mala tunu, o umal whailoa i ngā le tamatai pālamia, ma le taitai o le tuangai. Ele se mea o kalangoa, ele o mang, ele wape o kalangoa physical coalition. But, nanga le wa whea lau saunanga,
Is this a good se mea le lei lea mo le whainga malo I le teimi le nei? Tui, te leo na vaenga tāua tauna ona vavaai ai. Ai, ero dependi le tūlanga fo I le priorities. A whape se I priorities ale vaenga whapai le whāsi le temi nei. E se le priority le malo wale e pe vavaai atu. O le priority a vaenga I le na whati a I po le awhiong fo I palemia. O le whaangasolonga lava I o ngā luenga le malo. A pe o le vavaai atu. O lo tele lava le taimi o lo alu ale fast. E prioritize lato internal conflicts male meo lo tupu I tonu o le loto I fale. So a whape e align le lei I priorities a fia me mai lato tu o a lima lea mani priorities po I o lo o manatu ye ia tule e pama le HRPP. Then tui a whape o le align priorities. Then a coalition is probably a good option. It's not the best option, but it is an alternative. It is an option. Po ale tūlanga fo ilia pe o le peia sa o mo se tapo kalame. Is a toenga approach. Is a pragmatic approach for ilia to politics. Ile winga lo fom talanga pragmatic for ile taipeila o a bisa fata sa inga pe o whainga malo New Zealand. Whainga malo New Zealand le lo ile national lo ile le fo ile ngole ACT Party I lo ia I party Winston Peters and they become a coalition I mau wai lo lato ma losi they have numbers strong in numbers ma te le lato au palota pe o se tūlanga whapena ono tupu I tono sa mo ina ia tamu whai lava whai majority ina ia mawhai ono lato come into office. Can I come back a little bit, Christina Lemeta Wellen and the order of priority the kaimi ngai. O le mea lea wa ukirukilo kunge iai. E pe wa kele le alu o le mepo e akai o le vesi whaalot mi whalar vanga whauwhai. Au natsi le fio lo te loa leiro o ma le tunu. O le kele I o mea. O le whaata te tali le tunu. Wana le te mi whaata nu. Mua mua milionga ka la polo keki. Le wakake le simasi kara kau sangu fau. Ele a koare kufangor ke milionga ka la polo. Lua le mea sela na tau. O lea o le afe vai vai ai. A o lea ta tia pili e tolu. E le I whai ai se whai unga. A o le to ai ngā ruenga le whaamsinonga. O le whaakari mai I le whaatinonga o le lato ngā ruenga to complete everything. O na mai whai leo na ngai o I ngā ruenga le whaamsinonga. Wa shift le focus I le whai vai inga. A wa ko wai le melea, lango le melea. E a awhia ai umatangata Samoa. Yep. Yeah? Sa le lava la sa langa tui. Pe o le tūlanga fo ile na o te ilua. O le a ngai ai ia le va ai fo ile ale a palota. Ai masi lava le a palota. So ai ia tato le tate no fo atu fafu. A mawhai ona tato ngai sa mo mo le palota tasanga fo le. Ai o le be o le temi nei ile whainga malo. Mai la tau fo ia o te tono pale minio sa mo. It's a very volatile situation at the moment, but it's a very significant one too. Because o I leo pe o le tama I lava le me le tupu te mine. O I lava tue sui al pa le mawhawhau le sangata te I le vaenga whaapu whai o le sangata fo I pa lota I. Ona o le na te ilo o le sa wha mua mua ele whai pule lea I le tūlanga leo o le soifua malo ina for example. Or ai o le sa wha mua mua le mea lea. Peo I lava e toe whai e lava a mata whau atu e lava le manatu o le sangata I le na te pālota ai. Pe a one, te ua tupu whafo se snap election. Two, pe a whai le general election I le tasanga fo. So it's a very significant time to not only for the politicians, but particularly for the voting public I Samoa. E mea leo le. Masalo bo fa lima nga ka ua upu leo le snap election. E ke ka ua le snap election. Se lulu fa pe o kingo. Snap election, Christina. Ele lua se furu ka lara ku pe fa iai. Lele e ka kau ona ta pena na malo I le budget. Ale te osa.
ai koe oso whalava ma le snap election. Wa mangiki ai ama oki, e koe, e unga koe oki ai ma le milionga ka la polo keki pe a fai. Yeah. E lue le mele nei, ai o le snap election. Yeah. So le lava tui, and you know, I to reallocate budgets for apia. Yeah, it allocates my ele budget le sa paketi mo le single vinga. It's on fire if I to pay is a snap election. So to ideally, as a political scientist, a snap election is the least thing that we want to see at this stage. It is the least. It's probably the last option. Therefore, exhaust almost the options in my and one of them being it's on fire to a file name to lang na, but a snap election is probably the last option. It's not an option we want because beyond financially it's not viable. Politically, it's not viable. If you look from the fast perspective, what if I snap election? If I multi no, afape fale snap election ato tele ni sito yo mai toi suile vaing fa yanga ai then fast loses out, right? Ato for level HRPP ile majority. So out of everything that's happening ole vaing level, we the public uh stands to lose. Pau level win le ya le fiasco ato le tuputui is the HRPP party. They're the winners in this fiasco that's happening. Well, fa waula, what do you what do you mean? Ole pa kele HRPP. I mean, le kakalunga fala we kele. What makes you say ole pa kiri nga le ku ngele ile foi udi de kemning? What makes you say that? Well, tui afape wa lela afape te wa nga ile palimene next week for a vote of no confidence, right? Mm. E ai fi afape te wa fa si tala a pole si tala si fa pale tui a tui la e poma fi me ma ila tau le na e ma fa ila ila tau na ona fa le vote of no confidence e a foi e sui pe le sui ai le palimene ai e mawhai fo I lava ele HRPP ona wha atu se la tau motion e whapale mi ai ia ele la so tai because it's a parliamentary process. So a foi the winner that comes out of this situation ole o tila e pama lato vai nga whakawhai ma o te lo foi o le temine Matua, if you feel level it's or what I'm sure a little feel le tupu that's what you know. But politically and strategically it's all falling into place for them. Le la wa ta wa nei mo wa nga ila tan nga ya to le but what makes him a queen maker. Ile keming ile ka. But in saying that, e kere kakai le fifi a kuilepa. Al kala mo ya. Ala to telefoi o tangata e lango le fa. E le to e mana na o e to e sautu le epa. E tonu te malo. That's the most common shared comment. Ila tunu Yeah. o te mene. But wait a minute. Aka ko le fifi ala. He is the only person malana vai nga fa bu fai. E ma fai ona tu mai le te mile nei. Stabilize. Lupa pa Yeah. nga lupa. Ikaw fapalengi le lei makau ko le lei. Le vesi o lo ya. True? Yeah, that's true too. I mean, we don't have a choice. It is a choice. So so strategically okay, let's look at it from a fast perspective first. Afapeole e finangalo level fast la so te fatu maulo la to to fo i mai le fainga para so fatu maulo la to majority to no parliament in termine. They can't afford to lose any more members. They can't afford to dismiss any more members. It might own lot of buying I might lava illa to no the cabinet. So, being out they've already lost six. That Yes. may lalo na lato for numero. Afa pen elayo may lato ono nay, form their own party. File lato coalition with HRPP, then that party, the numbers go up. O le si whaapea nei la tase wawaaia tu ile tu o le HRPP. Ona whaapea la e rono natu o le HRPP. Manaia ai whawau ai pele dismisso nisi minister ale fast.
o afapete o fai se election e alu lalo la so fai numero wale la to tele ne fai ia fai pule pe dismiss ele fi ele fate ina no o le asu le vai nga fa pu fai e anga ia so at the moment it's our o le o le HRPP is like right there checkmate va vai po le al tu langa le I checkmate ia le HRPP. Well, kakalunga pea. The conversation now. Ole mele tala no ai. Ole o watu ole fast. Le 20 or whatever numbers le i. Wa ku foi la fo le fa ko kuinga. Ah, ya nga fia ile ole pala mia makulanga fa penga. Ya avelo fa mai lo le martala. E te ulan par mir fast wale ele majority ole foi no mel. Ole mele ngalo le tala no ngale. E ngalo ele tala no ngale. E ngalo le opposition. Yeah, yeah. Ole faya le kongor ko kelem o ia la o mo fieme a fa inga fieme inga solo le la o di poi lava e se pal mi le ngale le na charger fa ngombe ole ngalo e tenno wait a minute ele ngale pa unga ka ko par men e se furu valu wis ka kala sa fa mai de kulia Leila watu. And also fulu valu fulina. Emfayana lato pa let's say vote of no confidence lefai, which means they can agree or they can disagree. So sa le ya la tu la soundwanga. Wa le pe le alu la val soundwanga ile vaenga le. Ai le o la val soundwanga ile vaenga but they become key makers. Pia fa pe o se vote of no confidence next week. And let's be honest too. Not everyone ile vaenga fa file HRPP is supportive of let's say Lauli to be a prime minister, right? Let's be clear about that because ile fa pe o se me o na nai lungo o le social media me fa pena but I have a feeling for you. It's like insights into in our analysis of the last few years. Let's say it's on let's say to like really fast. Just because ole it's on it's on buying for doesn't necessarily mean that they 100% support limele to put semine o loving of salang after it's a word of no confidence. In my level on the yesu yele ale fast. That e palo te le fatu ma wina pe o for your me as prime minister. So there are all those different dynamics for inali. I lim fa yon tato ilo atu le manato tanga tape tupu le vote of no confidence because it can sway between now and Tuesday. It can sway on the Sunday and the Monday night. So those dynamics are really important to take note of. the issue of the coalition. Do they really have to do a coalition in order Molifinga malo fieme and how many cabinet ministers along the way year? If wow ilfinga malo? Um, What do you think? Strategically, politically, and strategically, it's something viable. If ngali tao fie le majority, but that's if yai lava le manatu fo ile o fie me mai se vai nga ele to fie fo lava ile vai nga fa fai then paule lato option in fai no fai o le lato tala no ile HRPP if I le lato le lato coalition o le si scenario tu ono tu another scenario no tu o le file the vote of no confidence I fail the vote of no confidence which means it's to mau le balimia amanzola le wo ye minister le wo fa malo lo a fa pene la wa pe ona eta ua I o le trust o le fatu tu ina ele balimia o ana minister kabineta e ia le mafai foi ona avatu ni fai pule ale HRPP e fa fai pule e fai fa minister o le kabineta so Yep. all of those dynamics as well le afuafu lava ni mea ona tupu mai le asolua ae maisi lava pe faasalalau pe lē faasalalau e le foga fetalai le avanoa ai ona fua fai pule i le vaiaso Hello, Christina. Walo ngila ukala. A wolo mafo fau ile coalition ale ngi. Le danger le me le ke kilo kunge yai. Here's the scenario with a fau ni lo mafo fau. O mea umaia na ta pena. Ele fainga malo ele fast o le apasia mafata unu. There is a possibility. Wait, put on hold. Aisha, langai le o koe ue o kouru foi uri.
Yeah. O lea ua ue lesi ku ue lesi ku Yeah. o polenga le whawhai ngo whira tala. Pili e kolu Christina. Yeah. E iai lau kalkongunga e ongo inga put on hold. Ma aila le afianga le mea. E afia mai ale tunu ko e kuku man whamasingonga. Le mawhai unga ngā ioi. Ma Yeah. polo kai ma whamasingonga tanga. That's the danger o le mea le. I'm not saying e ongo kupu, but e ono tupu. Yeah. Polo kai lo inga mana mea. Yeah. Sa le lava tu langa la e o ai. And I think ole mena le pe ona pe ole man ole heading le sa fa le lau le tisa ole show. Uphold integrity. Why ole ta ole integrity. Ole and trust the process. Why afa pe ole tu langa le o ai. And that's the danger in fa no oi. Le one uphold integrity and not just the integrity like a ole sangata lava ole individual le afia I vaenga ia not only that but the integrity of ole vaenga fa ku fai lava ia but Yeah. more importantly to it this time is a national integrity ole tato fainga malo wal zemine oka la fu wa mata ona tele Yeah. male media coverage mai sia tunu ile situation le watu pusamo and that affects it affects aid, it affects it Yeah. affects how other countries in the around the world view Samoa a democracy in terms of accountability, transparency, good governance may me fapena Mm. pero vaenga nai o te ilo foi o vaenga ta wana sa anga ia le a foi le sila male tofa ale atama ta ipanemia ele mesa fai lava sa uphold lava tata mo fai lava uphold the integrity o whainga malo and follow the process because there's the Datu Constitution pela one ota ua. And tui, if we look back at the Constitution, oka sito fa na yo tatu tu fu satang fa yeli fa by everything is safeguarded by the Constitution. So Bill tu langa fa pena a fa pe tati follow lava ile democratic process ia tatu politicians, a fa pe and as you said before, it's innocent until proven guilty ile sunga ya lauli. And it's just it was only a temporary one. It's a whaanga solo le whaamsino. So if we always try and uphold the integrity ole palimene sa mo na whainga malo, and then the processes that follow, it'll always come back to a good process. The last election was an example. Now let me ask you, Upi uphold integrity and trust the process. O le ala wa ka ua ia mea I le kiro aqua donors. Yeah, O le ala tā ua o le whata ua e lawmakers. yeah, Tā tia ia le lautele. You the lawmakers. Le ala o le tā ua o le uphold integrity and trust the process I le kilo mai a international donors. yeah. So it's really simple. It's a make or break. It's a make or break. Ili tulanga le wai peo tele lava o aid for year vatu tono ma vainga for leo bilaterals atunu ile atunu or multilaterals e tele lava o meta ua lava I o le good governance o le transparency o le accountability o peo vainga lava I e vavaianga I ai wai a fa peo le e vatu lato 4 miliona e watu tonu se tatu malo. A whapio le, e whapia tatu, tatu politicians, they can't even follow the rule of law. They can't keep integrity. Then the question for them is, okay, so if we work with them on a bilateral, we have, bilateral relations with them, how can we trust them to keep Yep. their integrity and to follow the processes? Sort of more my, lawmakers, they can't do the same. Nanga lewa ta ua le lainga o le pese le fast. Nanga lewa ka ua le lainga le sile kwai. Rule of law, Christina. O le a e le ngei mea e ka ua le rule of law. In simple terms. E ngā o ngā pepese ai le kokele. But simple. E le ngei mea e ka ua le rule of law. A le a e le loa le karango iai. Tui,
in simple terms o le tulafono lava e malu ai tagata uma o se faamatalaga faigofia lava lenā o tulafono e malu ai tagata uma lava so o se tagata pe faipule pe lē faipule pe faifeʻau pe tagata lotu pe matai pe saʻo o le āiga pe laʻitiiti pe matua. We are all safe and guarded under the rule of law. E tasi lava le tulafono tatou tatou te malu ai e tulafono tatou te malu ai a faapea o lē e fai tatou e tausi tatou le tulafono tatou tagata you know no one nobodies a lai le tausi e tagata o lai lai e taʻitaʻi le tulafono. It doesn't make sense. It's ona sete latou le example foʻi lea as uh, citizens latou Yeah. te one uphold the rule of law ina ia mawhai ona tatou whaataʻitaʻi atu iai. After all, salo le lenga ka ulunga i le mea. After all, you lawmakers, you make the law, you follow the law. Yeah. E leo ko anga o ko e fai the law. Ai ngofo o ko fa pi o ma o ai mai le loa e sava vadi e ko kelo la ku. Is that a fair comment? Fair comment. Fair comment. And usually in politics, the lawmaker is always the lawbreaker. So it's not Oh. fair on everyone else that tries to follow the law. The asolo mua mai le lawmaker le breaking on the law. But fair comment Mm. too. Okay, tau fai unga ta fatananga o au o le tangata palota. Leo Mm. o whaalongolongo nei lau sanga ua o malama nei. Now, o le fasili, la le mea hau e taunu fai. Yeah. So tonu o le tūlanga fo ilia e tā ua ia o le lava lava le ona sa i le taimi nei mea lo tupu. Pe ona tata ua trust the process. Trust the process i le mea o lo whaangasolo ai. As a voter i Samoa i le taimi nei pe ona o tā ua le taimi it's a very volatile situation i le taimi nei. E tā ua I guess not so much the voter awa o le voter e base lana decision ma lana whaiunga i le information na te mawaina ma le information e watu. O le taimi nei tu ia te au ia lo tatanunga na au. E tā ua o le clear communication ale malo o le taimi nei a ngai I tangata palota. Wa akilia le lato message o lo kiliva ma tango fai ina ia tali mai I fesili foi mani mea foi o lo pasea ia latu nu. This now is the time for them to respond to that. Ina ia between now and Tuesday po le alime tuku at least lo wa mai le lato fa mani nonga a mai le lato communication mo me fa pena ina ia maua I pele le fa tuanga o tangata palota. Okay, I still entrust my leader that they will make the right decision for the best interest, not of the person, not of the party, but the best interest of this nation. So I think for a voter and for the politicians, it's a mal o le toinga tala no na tauna I le taimine. O wa afa pio le tino fone o le sanga pa lota ai le manino ele o manino mai le mai lo sa o le sa matalanga ia te au ina mau ai so to e te tau tu mo pe lo fa tu ngai I le pale mia manisi o tai then they will lose my vote. Yep. Fair enough. Fair enough. Malisi le mea o le snap election. If we ever whai kako fo le snap election, there is no guarantee a koe fo uma mai le sui uma le parliament. There's no guarantee either. Olo No, no inga. no. E mai foi kako fo. Koe sui a ko ale me e unga ke o koe o ka vale le siku. Yeah. So well, mena to pull Dangerous. it a snap election. It's very dangerous, and it's a matter of fact, it's a last, absolute last resort. Ona sa lai ala fa matalang there's no guarantee that by mala fa yole atu yo mai it could be Tom and Harry lela au mai ton oli parliament. So it's a very volatile situation. Ai o te talo pe a tonu lava o mau pe le to vai ale au palo sa me sila vai la to te malu se tata tunu o lo Samoa sa vai pe sa ili pe le communication sa o male fa matalang sa o fo ile fa lango lango le social media ai ia mau sao lava le communication ina ia
lava i lona whaatutuanga i tatu teita. A lot of Simon Christina. Was it a fair call? Was it a fair call based ilunga o le upu o le confidence mo le trust? Lena fa ye fa ungal tama te pala mia. E fa malolo i si minsta ye tolu tate ye le sunga laudi langoles ele mele na fiai. Pero fa mangal tama te pala mia no felo e malo tustala. Fa malolo mai si minsta. The issue is no confidence in her leadership. Mal upule trust. Was that a fair call? Tui, it's a fair call. Yeah, it's a very fair call. And I'll tell you why. Because if you and I were in that situation, we'd do the same. And I think if I be na for ile no malu let's do lo mai mo mai. Afa pe o ile ta se pa ala putonga po le o ta o le a inga ta o le kalesia ai ai se si nisi o le kalesia o ele o yele na lato fa atu tuanga I ati oe ma e te tonu fo I ele mwhaiona e fa atu tua ina ia whaia ma le tonu, whaia ma le ami o tonu, whaia ma le ai o se wha I tu au ia lato whai unga whai. Then the best option would be if I'm malolo. I au mai nisi e te ilo e te whatu toina. Ma e mwhaina e whatu toina e whaanga solo ngā luenga ma mea whapena le ainga, le kalesia, whaala putonga o le alta alu. So it is a fair call and one that anyone would make if they were in that situation. Final comments, Christina Famalmole. Final comment tui would be ole in a more tatou taitai, whether they're fast party or whether they're HRPP. But if their politicians' final comment is uphold the integrity of yourself, of your party, but most importantly of our nation. Le ave o mai e whatutuanga o leo tatou tangata I ai latou. And it'd be really nice if they uphold the integrity of our government. And number two, trust the process. Let's trust the process. Let's trust the parliamentary process. Let's trust the constitutional process. Let's trust the electoral process that will happen. Because ana fai ia ta ia lama ma au lape o mene ina ia sa o ma tonu ma fai ele amia tonu. So let's uphold the integrity and let's trust the process. And for us, the voters, Leo Palota. Our ballots, the same thing. Trust the process. Ia mau pele ia I tatou lava pale pia mau pele to vai. Ia se whaanga solo ia fufuanga o lo whaanga solo foi. Ai awha pia te iwa iai pole ale le whai unga me tupu mai lea solua. And the voter, you have that decision that the power is in your hands to make the change that you want to see. Because it's a change in Manawa 4 years ago. But if we have to come to a snap election, the voters, the power is in your hands. The power is coming right back at you. So now the tables have changed, and you will make that decision. After tele lo sunga le mate fo mai mo tato fata daga le tael mana tuma o lunga bo ma o manino le fafunga ngal tato tu fafte mo le no man wiel fa mo le va so lo sunga. After tele after for mo le amana ia mai fo ole o se sao a fatau va ole ona manu fo ile tau mango le nei aso ai mai se ole sa patia tai au pasoi foi. Dr. Christina Lala ai tau sa o le malo e masani o le fasili I ai le por kalame le nei. I lono whilinga lo whalia. E pei la o mata upu sa e whaafonga I ai le tau nei. Sa ia wha malamalama a widiri. O le fono o le solua. Rasa pasau. Pe tau nuu pe le tau nuu le mata upu na matala no ai nei o le lafo le le whatua tuaina. O le atatia le fong fitalai. O le whelo inga sa whelo I ele te mate I pāle mia ma le sunga atu le epa. I don't know. O le ale mea na tala no ai. One thing I know. O le sunga le te mate I pāle, o le whiong te mate I pāle mia ma le sunga atu le epa. They are both members o le komiti o ngā luenga a le parmene. So, le sao whalongolongo atu le tanoanga atu le epa o le whelua inga because o la ua uma.
e iai le komiti o ngā luenga al parlemene whasoasoaina. Wa mate nisi. O le whelo inga le talano ai le coalition. I don't know. Pe tupu, pe le tupu. A le mea manino, le ana tau ne le sunga le tamata i fomai. Po fea elu e le mea ne. Sunga tule pa se lele malvanga o whaile i tapipi. They are in a good position. I le wha mautu wina o se whai ngā malo. Pe coalition pele ai. Ma wha a wau wei ngā luenga le malo. O le mele leo le mele. E wha a wau wei ngā luenga le malo e peo le wha kai ngole wala ola le paipa ola le vai. Whai polo ke kima polo ke le kikikele sa polo misi lai whai i le keimiringe. E toi fo i mai ala utala. E wha a wau wei ngā luenga o le pasei no tula fono. Mo le wha le leo ngā luenga. Ma le wha taunui no le ngā luenga. Ale wha msilonga. Langa le la e ongo koa. E ongo o omie sesi le wha mau fo le leo le pause. Onga koe koa fo i leo sia kako mea. Au tu wawe mai la vai o ruma le mata o pui le vāo a fio anga i lua i e vevesi ei nei. A alua lu le mea ngei umar kausanga nge le me se whae unga o fai e pili nge koru. O ngā lua i lava le whapea. Ma le tele o isi polo o keti. E te tau na whai. Ai o le a polo ka nei. A o lona le lei. O le mea lea. That's why I'm saying. Sunga tu le epa ma le HRPP they're in a better position. E ma whai o na stabilize. Le whai ngā malo. La mo whapenga ila ko kala kui. I'm thinking of the nation. I'm thinking about the nation. O le tāu o le tū le lei. Ma mao popo. Pero meleng whamakalangi kumakafo mai. O le kiro mai a malo i whafo. Ea. E me kikiro mai fu malo whanga malo fu mai kupe fua i mai. Ele ai se malo e fia mai nyanga 4 milionga invest ma fiso songi. I se malo. Ku ngele si malo. Kenzo kaya. Pe al meleng kupu le fia. Afis level 2, afis level 5. Kasir kausanga e whapar mia. We do not want that to happen again. Gone are the days o ngā mea. Ai pole a lava le me tupu le sodua. Usul par mene ma le fono a Samoa. O loo o talsi o atu. Wow. Wa mawhai o na fo ala mea le mataupu. Now here's the question of the city. Le la fo le whato tuaina. Is this a priority? Mo oe le tangata palota. Mo oe le tangata o le wako au keisi se whamsingonga o ngari ipasia kula fongo. Mo oe le kangakai o meile so ele le yarko vai. Mo oe le tangata o meile so ele i whakai ngā ko o wala. Mo oe le kangaka o meile so ele i o larko pawa. Mo oe le tangata palota. E o meile so ele jau kupe so songi sa wakinga ele milionga. Mo oe se mea leling e te langolangoina. Lea tūlanga. I'm only asking you. Aole au fai tūla fono fo i masui fai pulu umole pāne mene. Fea lea iai lau wha mua mua. O e wha mua mua oe, mau mana onga. Po o wha mua mua mo ia. Tangata na pālota ina oe. Tangata pālota. Au e fwingi i whaia sau kali e fua i lungo lo ava avau malo wika. Nanga le se wha i unga le lei kako ki whaia pea kako whaikai. Le ai fo se tala le lei ma se tonu le lei e te whaia i se mea. Ma whaia sau wha i unga le lei. Pea whai o e ko ka mai ma alu alualo ma fau ona o ni tala ma ni wha sala launga. Ia toa. Le ala ua kako we vesi ai o ma i. A mana ia le tala le sia ua whai whiau. Wai ni tatu we vesi i ma o tui. E ngalo ia tatu. Tatu wo i le wha vai.
Wai lai whaavai ele atunu, whaavai ile atua. Ono o lea, talo sia le whaai unga o le nei vai aso. Ina ianga le lei le atua. Manatua Samoa. I lau tatalo, ma tātou talatalonga uma i le nei aso sāpati. Ina ia taulu taulu. Intervene le atua. E ana le atunu na ave i ai atua a e whaavai ai. Ia makua olo palainga le loto ti ngā mani tau pule leanga uma po o wailava. Ia malo le file mu o le atua. E fina ngalo uma o le atunu malana pale mene. Awa a vevesi kuala i ferka ko vevesi. O le ET Live na mo e i le nei aso tō nai. O toi a matai le tātou porokalame. Ia wha mamalu a ao le atua. I le tāpua i ngā Samoa i so se tafa o le lororangi. A e uru fale i loa fea o pito lunga e tāpua i ngā i lea soa tai au. Manatua. Memu ane sau te talo. Mo Samoa malana whainga malo ma i tātou uma. Manuia lup folfola lau whainga ruenga i lea soa tai alu malamana. Ia iai le file mua le atua i a Samoa. Fasoi foia.